Noko semeli kwa no mwanjumuri bunandonse soberete ni gwendete gutwara obutuko bwa obuya ni gochara kire jinsi satu chabona botuko chingango kwarania asemese itu ya mangana mayende ngumanya ari twa gusangira kulia kete gukaboni gano kubori kwane banyara kubamana intwego ikomwe nyona na bokwenda gutubwatia sensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News baga sensemeri ya YouTube na boko tubwatia Ndizi TV News baga na boko to tweet @Ndizi TV News utari kweba ututumira kengeli kya wetera ase namba ira seskini yawe gukabamana intwego ikomwe ngumanyi harari ari twa gusangira kuruiria nyimo chabosongwamo na sugusu siasa yagendera ase jingongo inye chense sense ya Kenya nigo Kenya kwanza yabwate obomo bwabo ase county ya Nakuru baga sensemeri ya Simiora umoja barenga ase county ya Nairobi ekarobandera kuyakira ekogo ayuna mangira kwariganiri gukabamana intwego ikomwe yora sensemeri yo munwe imanyirerio nigakorwa Joshua Auta Nigeriane Brighton Makoli. Abasa mbagenda ko semiwa hanene ngakibagenda komenya ngakibatakire komenya sense ya Kenya nene kerobatakire kumusikanya sae nigo ayuwa korekana sikansa ya ki Adventista ya geteli asebono abasa banyara bagusabirwa na kubekero kiguto hanene bari barasikyo mbeki ya Pathfinder tigiriro roboti oru asinjira yobekirano. Asengenje yo chabana baito ba graduate rigu basukire buya neti twagokire ngampi yamono asengenje yo kinwa mbali chira chiabo na barakore mirema asense. My name is Cynthia. I'm representing Voyage class. It's a class in Pathfinder, which is Voyage class. It means it's a course of study in physical, mental, cultural, and spiritual development that challenges teenagers on developing a wholesome self-concept in a Christian lifestyle. Oteko twanyora abana bibangite buya asingencho umuyegoyo ekiara nigo bari kubekwa no kwariga ni wasingencho yobokorerwa wiritangani asensemo ye department ye ere korokunga senior ase youth department ibana watu abariga nibiya nende twabakoreire umuyego monene buko bachakemiremo shekirenga kyo bakore mirimo ya Nyasaye eri nabaraubarigania abange babarete ashe amagora Yesu urwashe binyoro byonsi byetana ine kaniseye agetiriche ya Pathfinder rero mbabwe induction yabo yabana bakiracho bakore byasana. Ekaro tuendelete kwere nguja sobo chorio bonne bumwa koyiga hanene kerekero kyubura yo bonne kenete kungusa gusikenete gutwara mungso monene ningobono litukuri rero gwota mungare uyu maikante na nyambane hanyara kago choruwe ne guchikuirukie bendere ye kiama kya umoja summit party elio kuriginere kero kyubura as yense ya Kenya nigaja kwana ekero aigwo kobokoku nigate abuna ere nigesokirie hanene erigosira basa sense yeito ya Kenya nyambane ningobono nera beiro murai ogochikurie kero kyubura sense ya Kenya asentunde. The great men and women, the young people of this country, the older folks of this country you're seeing here is a symbol that it's not just about the young people of this country and it's not just the old people of this country. It's all of us coming together for the betterment of our country as the older people who have the experience and who have the wisdom and the young people who have the knowledge and the expertise and the speed. So that is what Umoja Summit is all about. People that have diverse values, have diverse inputs coming together. Whether you are from a small community and a large community, for us it's about Kenyans. For us it's about all of us. And that is why you're seeing Umoja Summit having the face that you're seeing, including young people even below 15. No matter, even if they don't vote, they are stakeholders of this country. And that is what we were here to do. We were here for our first ever NDC, National Delegates Conference, which among what you have witnessed is the humble responsibility that have been given by the party and those affiliate parties that are supporting us to contend as a presidential candidate for this coming.
Nyambane ni gakabeiro mo directors obisi yumura ibwense office of the president buna director yabasai amo namangana gosa development bono nere ni geso giruch kori ekirwegyo krotodigana na nyambane ni gotokwenda gukase county ya Nyamira sebono abasubati bali bakori ekirugo kyoboga kirugo bogumende bukurwa sensemeyo bono banyare bakoboli kyamagyo DM gochikobeke mirubi abene kwena kibuna obochori obokebwe kyame korekana bura senjira yobwene no bwasyo kuyo kuri ekirugo ekyo wetera se kyame kyamekio DM anedi nyakirario diganyane kawote habuna enchera yobwene no bwasyo kunigera jikokonya umurai oranyare koreta magendero kurwanire kirugo kibogumende bwa sensemeyo ono igo mutinyukane guchitole gosoa asamangana nominations echichi guchikogera oyo moito asebalito kurwanire kirugo geke ai we ticket yo kumwanchira agenderere paketebe inchengo sabange chama ya ODM inyare gocha baka mashinani egera bayunganki omwana inchi agoteba na ndinga tagete ekiagera omo president oganyererete omugaka Raila Amolo Odinga nima itenga naga ni atwale abanta abange bunge bagochigotena nere nayo tagotoka onye fairness te koba igo nchengo saba fairness ya nominations na ende ne banga poll opinion batirimboke pa kabisa baka mashinani bategerere nkyo mwana nchagoteba no ene gente ke bagutagia popularity abana siasa bande mbale bakogenda bayimukia abantu batumbe biti aseme kutemesangire kanere egere bakunya ko batogia basagotegerera mangana munayo abaukanga umuntu nero uyo murunge kumbe taliere Tidorigo ji wanja gutumekwa kione kiombeke mokia basa kianyare kewe soki na oteabuna baraumba go ji wanja gutumekwa na bana siasa bobe anene krabasa banya bakuma ji obuna ni bagutubiwe na basa mono kiombegyo ni bono kianyare kewe soki na oteabuna baraboni go bachiramo kwena kibuna abarai bali baguchuko bachora ni go baguchuko babarai bibikorwa na barai barareta magendera sense ya Kenya. We are working hard to ensure that young people get a sizable number of political seats in the national assemblies and also in county assemblies. It is a time for us to decide. We are not going to be decided for no more. Vijana tumechanuka. We are going to elect a government which put the youth first. Why? Because we are 75% of the society. It's no longer time to elect those old people. We have elected them and we have not seen what they have done. So the youth are on the ballot. They are candidates on the ballot. So it's time for us to give them the chance. As the young people of this country, we have promised ourselves that we are going to keep and we are going to maintain peace in our country. Youth power. Because we don't want to burn our country. Nigo bono murai bwenzu Kenyatta nyale kagotogi obo university ya mukuru asinze moja UK manyaganda na Manchester University magaye university kubotera nago siko kubotera na university ya Kisii ilikwena kibuna kokini bare birengo byobachenu ase county ya Kisii ka ukwana ose keroba ikiranete asinze area state house litkurigoro nigo murai bwenzu nyale kagote abune nere njire ya moyo gosira ensemo yobachenu ase county ya Kisii gosa asinze ense ya Kenya ati yabarai ikiranete ikuru kose State House ngamona bara ikuru ase University ya Manchester amo na umu vice chancellor wa University ya Kisii John Akama eri kwena kibuna ibinde ngujiro korekana asibono bali kiro kubwatana okwo kwena kibuna koli kabale kose nkojibali kwimukia abochenu ase county ya Kisii. Hekaro togotikana na yuni goto gosuka bosyo ikase biti anene karobono abo ikiombe kirigitenete ikiombe ntenenda giye chikosoli nigobono kyanyarege kubori gwa soke chibeza chichanyate kolia eira gochi ase abakingo yo anene abasubati bekera bugya gusi started ase county ya Kisii gukwana negata ni Candice TV nigobona ababotani bengo yo ase kiombe kigose ase club ikwanyara bagote abuna mbari gugwesona ni ase chikosoli chinde korengana mbara ikiraniwa magani ali banyarate bakulierwa eira. Ase mali tangoro ku light trade oyori nchini chomo kibwe team ya Gusi Starlets yewaka National Women Super League omogo moito tubwate wona chi team cha baswati cha National Super League ke ateka zabe tungo toere chibesa chokorani league
lakini tuakire mipira nge 7 banya gutwana onye shiringi wona tukaigwana chitimu chonspi asenge njo toro chenga batake tokore ko soligete tayo tukaigwana chitimu chonspi either home team or away team onde tayo gotoka geti mpaka bakoreki batoire chibesa iko stand yetu ne ringa bona bata tayabete bune serikali kiateka bakatayabanga asenge basoire batake toko soti 1 2 3 ngwa kana bali referee ngwa kana bali buna bata yabete ngwa kana bali ambulance lakini bono chibesa chiri chietu bata yabete choko cater for ama itaji ya team chiro chona chutu target bato 250,000 per month chena chutu target stand yetu nabo ireko igen tutora kini abana aba kwanza tutiyo ko siereri into bona bono abantu bali tubwate abana babwate talent etimu neyo mugusi tali yane etimu neyo community onyo mwana karo bwate talent onyo moibori karo bwato mwana bwate talent engia nagete musabe achega areto mwana ga tumukore trials tumweribaga koreki tumweribaga ako mupira aikasa abandu baikire abara ikurwasi county ya Narok nigo bana banyadire bakoboria nene cyamati kimeta sensemeyo kwene kibuna umurembe ngwene kiwora sensemeyo ahini gagoja maega yabara bagaka kurwa sensemeyo hamona bara aho twara musanyikano sabate biruna ebisa kubiri bimeta sensemeyo nigo bigendete kwene kyomurembe nando murembe ino takire kwene kiwa ekero tokoswaso bochole bone bumakoyo. Sisi kama Wamasai hapa katika kaunti hii ya Narok tuna support wale jamii wengine kuwa pamoja na sisi na kuwa pamoja na sisi, wale walio na mashamba tukae pamoja na tukae na amani. Wale ambao wanafanya biashara katika masenda tofauti tukae pamoja. Lakini nataka kusema tukae pamoja katika kaunti hii, lakini tusishukue kaunti hii kama ile ambayo mnasema saa yote ati ni cosmopolitan. Hii ni kaunti ya Wamasai, tutaishi tu na wale wengine kama mandugu. Kwa sababu cosmopolitan ambayo mnasema Samburu, Kajiado, Narok, sasa ni kaunti gani itakuwa ya Wamasai? Mfano tu kidogo. Hii family ya Sunguli iko Charles, iko Julius, iko huyo kijana mwingine anaitwa Shopa. Si kila mmoja na familia na nyumba yake kando ya mwingine. Tunataka tunakaa tu kama jirani, hata na mimi nikiwa na nyumba yangu. Sio kwa ubaya, tuwe majirani, lakini mimi nikiwa na nyumba yangu na familia yangu. Huwa ndio iwe inatu gawa tu, wewe ukiwa upande ile mwingine na ile upande mwingine, lakini usije mpaka ndani mpaka sisi tupotee siku moja katika ramani ya nchi kama Wamasai. Tumesema ya kwamba tumeamua ya kwamba presidential candidate wetu tukiwa jamii ya Mai ni Raila Amolo Odinga. Endeje Odinga. Jambo la mwisho ni kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kuweka amani, kwa kutuongoza, na sisi kama jamii ya Oma tumekasirika sana, tumeudhika sana kuona watu wachache wakimtusi Mheshimiwa Rais, na hiyo tumekataa, na tumesema ya kwamba sisi kama jamii ya Wama, kwa vile ametutendea mema, tutasimama pamoja na yeye mpaka dakika ya mwisho. Ekero ingwana ya bodaboda yandete kunyago kwano nabarai ao imeyensi tu ya Kenya nene ekero murai bwensa nyarete ka gutwara gutangase crackdown nabo serikali gaje kaoro biengoli nigo bona bana bodaboda banyarire bagwesoke na kumojo mokonyi bu murai bwense Dr. William Ruto asoko beke ngwane yugo sase ngwana ya kwan derit kure gorase county ya Nairobi nigo bamubodina atige kusegeta bana bodaboda nekroji bibi chao nyarete chikobwatwa kwikase bitaseni bya polisi awasiruto rakana ko batebuna baende kwikase bitu ebyo na kuichibigi chao bakoragwa no murai we ukiombekia bodaboda ensengima yanyarika batebuna ngwane iti ya rengengi ya poigo murai bwense Uhuru Kenyatta nanyarete komochia barai bali baendete kutumia mangana bodaboda uturoni moremba sensito ya Kenya. Police station wachukue mapikipiki zao. Hiyo ni form of incitement ama namna gani bodaboda? Watu wote mkienda kwa police station ati mchukue, na yeye mwenyewe anajua kwamba hata ile fine ililipo koti
Polisi wako na hiyo pesa kwa station? Si yeye mwenyewe ndiye angeleta polisi ndio waende kotini watoe hiyo pesa huko. Lakini kuchochea watu wa bodaboda tiendeni police station mchukue pikipiki zenyu, hiyo ni mbaya. Na bwana Deputy President, nataka kuambia ukweli, hapo umekosea na hata unafaa uombe msamaha. Kwa maana hawa watu wote wakienda kuraya tuka police station, nini itatendeka? Hiyo haikuwa picha mzuri kutoka kwa the whole Deputy President. So sisi si watu wa kukosa fujo. Na hii vitu ya fujo ndio inafanya serikali inatupiga, maskari wanatupiga, wanadhani sisi ni wabaya. We are good people, we are ready to comply na hatutaki kufanya fujo yoyote. Na tuko tayari kushikana na serikali, Ministry of Interior na polisi ili tukue kama marafiki na tufanye kazi yetu vizuri. Kwa sababu ile siku hawa watu wataenda police station wachukue walete fujo, maskari watatolewa, watapiga kila mtu kwa town. Na si kutaka kwao, ni kwa sababu ya uchochezi ya wasiasa. Na hilo jambo sisi hatutaki. We are ready to comply and work as a team. Ekiombe ya Kenya National Council of Churches ni gobon Kenya lege kwa buria bana siasa nene bali bakurige birugo aho utaturubania gusikutakona chinkwa cyanya chikorete segi gusikuturubania molembe meyensi yaito ya Kenya bagukwana ni gobona baraye banyare bagote abune kero chinkwana chigukwana tigakiro montanya reka kulinda romeme rwae iritanyara kotongia ensi yaito ya Kenya. Should recognize that Kenya belongs to God and all must submit to him. That the political seats are not platforms to enrich themselves but to serve God through service delivery to all Kenyans. Further, we are cognizant of the difficult times Kenyans are experiencing: economic hardship, clanism, politics, divisive, insightful politics and use of vulgar language as observed in the political campaigns. In regard to these issues, we wish to share the following messages with our fellow Kenyans. Number one, safeguarding peace and security of the country. We understand peace and security are major drivers of sustainable economy, development and inclusive governance. We as the church resist the community first narrative in the county politics. This narrative is a recipe of hatred, tribalism and violence. We call upon security agencies to be vigilant and address border issues in Olashapani in Narok South, Olpusimori and Tiani, the Logman Forest in Narok North, and Transmara Mapashi Kisii border. These have always historically been known as hotspot areas, and we ask the government to be vigilant on this. Hekaro tukarita somolembe ni gobono murugibu murai wikama kia ODM Mama Ida Odinga niranyarega koburia babwatani bonse nene balibe akwa okoboko asimiro moja kuradio morembe na kwenda kibuneka toko kenda sobo chori obonene bumwa koyoiga ni gotoko kenda tubwataine kuna bakenya abonse nigaya kwana ya se county ya Siaya ekeracha kikiombe kia basubati anene baliba ure asiria buli ya simio moja. When it comes to friendship, you add and you multiply. Keep on adding more friends into your basket. Multiply them. But when it comes to bad things, you subtract and divide. That's how I learned. Good things you add and multiply. Bad things you subtract and you divide. Girls, yes. Remember to add and multiply. Reach out to those who are not here today. Add more people to Azimio akina mama Siaya. Homo wasimio romoja ni gobo agendera ni kampeni yae anene kroba endete guakira ikukumura iwikia magiudia mrera murodinga asiganga yae yo kumura yugatana sense ya Kenya ni gobo agendera osini gobo alenga se county Nairobi asichi constituency au anene kroba momochi omo bunge ugatundu Moses Kuria asichingwana cyanyarka ukwana kroba mochiri na gote habuna tiganyarga kobe kubiara kroba mubuli mu inspector general of police ila limutiambai kobeka Moses Kuria biara. Huyo Moses Kuria awache kujificha huko Gatundu. Sisi hatutamtusi vile yeye anatutusi. Tutamuombea Mungu ambaye alimponyesha hiyo miguu yake wakati ilichomeka, aponyeshe mdomo yake na roho yake. Huyu mtu ambaye yuko wapi? Mtu ambaye ashike akamate Moses Kuria mara moja, kwa sababu Moses Kuria anajifanya yeye ni mjanja kutukana wa Kenya na kugawa Kenya. Kwanza tunataka tuombe Inspector General of Police ashike huyo jamaa wana profile watu, awekwe ndani
juu wanamaanisha ya kwamba kabila zingine haziwezi kuwa rais wa nchi ya Kenya. Sisi tumetembea kuombea Raila Amolo Odinga kura. Yeye ndio ako na Babakea, na sisi leo ni maana wa mama wa timu Wanyonyi hapa. Pia tuna gavana timu Wanyonyi ndani ya nyumba. Kama tunavyoongea wakati huu, Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wako kwa mkutano ya kujadili maneno ya nchi hii. Kwa hivyo sisi tukiwa kwa huu msafara tunataka kuwaeleza kwamba Wakenya wote wako ndani ya Azimio. Habuni go bagendera ne mesankano ya Wase County ya Nairobi honyorobna omurai bwekya mekirera murodinga nigara sichinso chiskwe karale asetaro yae eyali getigo chiko kore kerendere ne gwa kerekoko asichinse cha isko kertos kabosio nigo bono bomo bwa Kenya kwanza na borobu bagendera ne chikambeni chae anena ase county ya Nakuru asina borobu ya kerekoko na kobolia bana Nakuru ose aba Kenya ko bachora anene kero ubugima bwa Kenya nyarite bakoragwa no mukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto no wiki makiani simusari mudavadi ama numurayi wiki amagia Ford Kenya masubitangura nigo bono baburi abantu bari kuri nseme ya Nakuru gochiko basira na kwenda kimena ngoba eti barega chararo gocheso gochi koba abarayi asense ya Kenya na tukafanya kazi nyingi. Hata hii barabara mnakumbuka tulikuja kulonje hapa na Mheshimiwa Rais, ni kweli? Hapa Nakuru tumetengeneza barabara karibu kilomita 500 mpya. Hapa Nakuru mulikuwa na stima watu 1150. Leo tumefikisha watu 1420. Hapa Nakuru mulikuwa na college 2 peke yake ya teknolojia. Leo tumejenga colleges 8 ikiwemo college ya hapa Bahati inaitwa Heroes pale nilikuja mwenyewe. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Nakuru, mbali na ile kazi imefanyika Kenya, tumejenga kilomita 10,000 ya lami, tumejenga reli kilomita 700, tumeunganisha stima watu 8.5 milioni. Hiyo kazi yote haingefanyika bila ya maombi yenu na bila ya kura yenu. Nasema asante sana. Neguo kana tiguo. Ndio mimi nimefika hapa leo. Si mnajua mwaka huu tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mko na hiyo habari? Mumejipanga ama nyinyi wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Atia. Mnasema mpangwingwi. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Dondori, wale majamaa wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi wanasema ati watatupanga. Mimi nauliza nyinyi, wale wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa maofisi na mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Hebu nione wanasema sisi ndio kusema. Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu kwamba mwaka huu lazima tuunde serikali itakayoanza kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Neguo. Ndio tunasema hivi. Nataka munisikize kwa makini. Si tumejenga reli? Si tumejenga mabarabara? Si tumeunganisha stima? Si hata TTI tuko nao? Ile tunasema mwaka huu, ile mpango sasa ambayo tunalenga ni ile mpango itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Haya, kwa hivyo huyu jamaa ni mtu wa remote control. Na sisi tunasema tunataka serikali ambaye yule anaongoza anashika steering sawa sawa. Kwa hivyo sisi tunasema tumeungana na Chief Hasla, tumeungana na wengine na Kihika hapa na wengine wote ili ushindi uwe thabiti. Kura mtapiga hapa Nakuru, nyinyi ni wakulima. Mtakuwa mnapiga kura ya kuboresha maisha ya mkulima. Tutateremsha bei ya mbolea kisheria. Tujue ya kwamba anytime mbolea inapita zaidi ya shilingi 2,500,
serikali inakaramia ile iko juu. Ekaro tokoro asensemo ya siasa ni gongo kuira goikase bunge ya South Mugirango anene karo tukumulekera igoro ye gware numaite gware ni gigotoka senseme yina ni utumekwa korosiwa ebinto au tigereria roboti rokobwatia anene mayebana mechando kya bantu bari bagwetera bari bakoregasi asenseme yu Ekero ogokwana erieta tabaka eye ase ebunge ya South Mugirango egente getangani kegoja ase birengero byao ne gware eye koyo eye korosigwa ebinto ao watikana no kubura gwechiro ne serikali gotabeke meroberio yogosiro bonjoro liwe gware igati yali airere ubonjoro liwe binto bikoroswe kurwa ligena liye gware okea mono kubwa amatuko amagega ekero baonia bakaoniri na konyora kibeza kinyinge igiyo bagasomeri abana na kwegendereria kemagenderero Richard Mogondi noyomo bwabalia bakoya ligena eriokurwa ase libwago igasi yaitu jigware ni gerenko ekaro kogenda libwago kuriya magena ni gebwate matemu amangi igo ntutagete gokonya lakini nturanyora muntu gotokonya yaberi chinga gichinyinge togotebe gunto konywe lakini bokonywe gunto rabarora nonya nabo ekero togokora egasi eyega ase tokonia ebinto nigo tokonia rigori ense mono eri ritatokonye ekiagera chibesa ninse chire enchera yende nigo tokonyora ekero twaumire chibesa tokurusia mufuko ne cheito twagenda kuirwariri tibwatia insurance teyo ase engencho serikali yaitu terabogori genteke na kweteria serikali era amanye genteke kera barayi bali twachorire bairira mangana itu bosio igo mangana ye karorekana achire bosio lakini eketambukiro nkire mukigu Samaria tengor Joseph Rachami Mogendi kino muiboro mware gaiga South Mugirango tabaka ese gasi yeiga nanya korra se miaka 35 igona sobo konguto bwate ese gasi yite yeiga nonya tokonyekora mosti kura sama bwago no kubuguria mabukura migena ridi tokorware seri bwango takatole chimashini ikitotabwati omuriro notake irororo nabakonyore block yere nene yaga ninga kyokoronye nache na birabe no sinaye kumoroche gaiga autoka ninga kende tonyoro bokonyi kurwa serikali ogosiekwa weko baredu veyemo nigo yairire abonjoro ya utanyora asebakonia ebinyango byabo bono muna moroche stock yere gaiga is like a dead stock ebintu ebiga members baka supply ebintu nebya members bire muna nabatebya nga a cooperative yabwate into byaye a cooperative oyale ku process ebintu members bakolire yabayirira chichi yabalire chichiro yabatomera ekaro nande chibese chiachire babalenteraga yabahakanda ekere ode yaicha yaba supplied to members baka kabe binte bakalenta niliba ikiri gaiga omu customer aka cancel ya order kara cancel ya order ebintu bikiri wika members babachire wona bimuroche biri vumbiga lakini still biri west ebitali west engineering ngamunaiga onyore ndiri twanyora umufadiri onde arose industry ga ebintu bisina bigonchorwa bisegwe birasi ubusimuna kuli uralia obusibolia igobobwate chi by product birarose ebintu kabyakea kabisa byakea nekero bibintu suno shiri nekero byabucha naho iko bintu over 70 nabo balia bakagudire ebinyango ebyo nigo bagoja beyoyeria ligena baje kweroseria ukabanyene kubwa abukare ekero bagachire boya usebagora ebinyango kurwase abonjororia ase ekiro se bintu biga
kururi tangani totebe mwaka 80s echire yarengengia sana lakini rende ekoragana no n'abantu abange bono bakanivesa bagarusi ko bagaja bagakamputa baka so tugaswa kurusie market echirono ekyo omuntu babone gocha abone kwanyere ndo se Nairobi bona agocha direct bono tuma none mitroman bono banga kore ndo from raw material ero chikorosha na koroshe faidere nyingi bone kare byasebe byansago kuirananse urwaire wa COVID-19 nigo naborobwo wamentire koreta asara enene. COVID-19 wana yana yatokora kabisa. COVID-19 muguru yajete. COVID-19 wana yate sita nene kiagara no yana stwenga nyo abageni abantu baengo abaguru baje kwaligia una wazaba Nairobi ga. Iko bali gentoki. Iko bali ko bajete bano bagasira kabisa kuruira ini. Bona yantu banya karondo woja. Tukuja karosi nsaigo, tukuja kubike stock nyoba nga kiende. Tukakiritinga sa jinde COVID-19 yeko ruororo. Usega kyana turanyore njiri twakanyora kidogo tugendera nonye nabo nigo batebire buna tibaranyora bokonyi bonde ko rwase serikali ye county mo neria nene asebono baje bodiri kubeka emiroberi eraje kuimokya egware igoro kurengana nero irekemerie kenene ase ensemo eyo igo twali ko sabe serikali nonye bagotabanga ngo chabali kubeka industry gaiga industry yibatatanga go last year omutinyosta nkobeka balenge Kisii county government lakini paka bono iga ntwanya karora gentekyo so twali ko sabe serikali noena abasongo bali bagocha iga bali yenchera yogo to protect abasongo bali mbagocha baje komanya siri ya itokerege nto muna kere koruga iga barabonye serikali ko nyarekana abantu bali baganyera abasongo bali baganyera ebintu byabo ngumbu elinde ebintu biria kero bikogenda yatoka ngambi bwate ligo jigo sembi bwate efalium serikali jonsi njiganira jicham chitokorona no muchango chitwana nitinge ya mechange na ntuga iga etokonye asokonyore gas na ntutokorona ni magwa setinga okobori kwa ne serikali yona renge gosaba nge serikali onyondiri yatuligirie sebinte bibigosoa maguri abamaya kuruororo na ende bamanya gotoa ebyumbu bikorusia maraba biye kubuguria magena ya kuruororo ntutwanyora twachakali bachariuka na ende batutumerere ende bifaa birito kubeka muna ibintu birito ko esoka buya ligene karuri kugwa ndi pasu kubwatiranye umuteneli w'Egesinga amo no bonjoro lya ase serikali county ya Kisii mengo jwangi nigo hatebire buna miroberio yabekirwe bene gochigosira ebyasara byegware ndobwato muroberio yo twabekire chibasa nsemo cyokwagacha softstone kind of expo abantu bagocha bana kuligerera inge kware ya Kisii na nabasonga abagweta abakono kunge kware nera batayunge bintu bikoroswana byebi biri bikorwa seligene litabaka bagocha barara murobero naro ne GPQ tokanyete place yabera identified eduke yecha gajo sabantu bamenyete ngagaiga na tokara tokore bintu gete enga egoche kabone career shop elindo dere murobero naro buko yebeka gaiga bosongo oigo omo director onema imeye county ya Kisii Onad Ofura nigo ababorire bali bakoya egware kurwa sama bwago babe maiso na kubwatia amarago alia abekirwe. Na katika hii area ya Kisii County area pande wa Tabaka tuko na quarries ambazo zinatokana na kutafuta madini ambayo inasaidia ile tunaita soapstone kwa carvings ambayo inasaidia watu wa pande wa Kisii. Wakati tunaongea mining of the soapstone huwa tunasema kuna procedure ambayo inatakana wale ambao wanafanya kazi wafuate. Na kitu ya kwanza ambayo inatakana ifanyike ni kuwa inatakiwa yule mwenye shamba ambaye anataka kupeana hiyo kazi kwa proponent, kitu ya kwanza ni kufanya tunaita environmental impact assessment. Na hii ni assessment ambayo inafanywa kabla project haijaanza, kabla kuchimba soapstone haijaanza. Kwa sababu baada ya kufanya hiyo assessment, hiyo report inasaidia pia kuelezea yule ambaye anachimba ama proponent kuwa akimaliza kuna ile tunaita rehabilitation ya sites, kile ambacho ndakana afanye ili site iwe mzuri isije kawa kwa danger kwa wale ambao wanatumia sehemu hizo. Noko semeria buna abonjolia begware gojibare gokonyeka asama tukware bosyo ekeremeroberio ya benera begwe iri gokonya abonjolia bona gosira
Eviaton Makori Horabati urukuru ase seme ya tabaka no to ikiro mwari bamwana itamaya yedi tukudia lero nene bujinse gisato chabono botuko ni ngo gusabera nara go tware weekend ya entwere ase bali ba ndali tukudia lero semi ekanisa ni go mwatu saberani naito ko bakirambia muno na bali toko ya ndali tukudia mambia teto saberani ensitu ya Kenya hanene torali omorembe ikato ndete kwere no cha sobo chori bonne bu mwako yiga yorenga sense meli yoko rorana chibiche cha wikiri ase nchira ya bene senchira enkirano kapisa na mariogi ni galenge petrol ndamokera na bali bonsi banyara goikerania magana ya goikera senjira ya bene tokubakira mbemuno asinjo twagwatirana uyorenga sense meriyo mu bimanyirio ni yakoro kwa Joshua Auta litukulia mambia emambe ni umuchi kunyorana na presenter Vinny asomoro Egesinga igo nyorana Ndizi TV ni yakora teremero beri ya bene na ndetoska kiara Ndizi TV nero bwansumo gusi unabotame gote bunegente kenekia egente gyansu nani go kenyora ime ya Ndizi TV twarobotkobuya ketariane Brighton Makoli. Ndizi TV ubwensu bw'umuguzi nigo bono yakunikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorboguzi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekurwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbagwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko nia mariogo ijune manyikanitebuni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu batumucyando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarera ime yomuchokisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obogwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo